Mitau kiutetea nguku. Na kisizo tunaona kiendelea. Kala 2012 kimefikia kwa chanzo chanzo. Kitaingilani na je yuniende tapo. Kila na mumali yao na wao ya dokoma no duko za ile mutala. Itole na ile maji. Kile mweja tikiwa yana hiyo ndio ndio meambo ile. Tena huko. Tu tunavike bandoeze ya matisi nyumba ndakao na ukao nyandimo ndo akao. Wewe uko na wanawake, wewe ni malaya. Na umete uji umandine uyo uti oke nyumba mewandia mewavyo ewa lele na muyandi kwa amungu kanani ndipo wetu ateta na nganisi na nyingi yani anisi na nakala na maji na kama hicho ndo mbona bwo aile kuita ebe tangie ba upyo soka musi akane mazo ya tiana sio akane mati ya mumela meni kolokolo wa mudembo na mazo ya tiana sio ai do tinda tiania na ndemba ute tena ai we ani ungu tendo we wewe ya alai kwa kwa tebe kia ndio yoka kwa kile au pepe kilo na tesa ona jeta siuge ya mola au kama go lai kunundu ndio kijana rungu kwa kijana akatwa chache ndio chakara tu ndio wa ngana kana kumu ngoma ekadena no kumana kana mundu no wa nyingi imandi akala ko uno na twa nyingi na jua na twa nyela jua kikale maisha na kitu kakikale uno mbele wano wa mwe wezo kupia joke magindalo kana zile joka kipekale zindagana hata yuwi no kube wake akite kuma na mundu mkuu Mitau kiutetea nguku. Yes, ni chao kiutetea nguku ni votu atonyelela ni kanatumanye kiutetea nguku ni chao na maundu maukitenesa mitamboni ya mpaito inde ega tuthie mwendhini wa ni chao kiutetea nguku tumanye chulki ni chao kiutetea nguku mitamboni si mpaito vailu. Hello wake wata nitawasami wa mulingi na ninanzao yawe ya mitamboni ya mpaito tinena nao wa Josephine Kumalita. Thina ni mo Josephine. Nina wakwa ni kile amonga na kwata ni na mondo. Ambia hiki vetikazi. Atwa kingi tazi. Atwa kingi kina vyo yumetoke. Na yu twekala ni nake yu ba keta kele kitaminozi. Iti ni wetu amanani yene nake ambaye kama ni uyu nawe itatu siendete ile siendete ile according to we ambete nile na ambe andeke veti nataka alal fasi yakana fasi yakana ni wetu no kana mama kana aikete kemu kibeti yukawo kemu yukawo takatatu na kwa na kwa no izombe wake nondo na no sponsor no mutumia yani wa Mozart okay sponsor ndia Mozart na Mozart ke mute na mamba mume wa manda mume lakini mutumia moko bata namba lakini wewe moko ndio mokanye nenge ndia manie na rika love na toekala ila no kijana mana ekebet ananga excuse ndia kivetiketa ende take katwawa nitoke netungi na ndagende wewe na maiko mana se kwanza mena nita nanu taki koulia na kigomba kwe mbu ayu ela na sisene ya ba no ya o ine atendi ke ni wanga katigo yen jamaa na yeto painting no na yo na ngwe ukata inge ayu tamba na mumbavu na nundo nalikale vyuli ni sawa ni pamba na hali yakwa na mamba jamaa we serious kutwana ila wakio ka area wangi wewe ndeno kakuwa yako ikivetikia amina tamwaka ayi to area na kaita ndio area ni kaendia you process ni amwako wai kwa IT to kana ande na yu jamaa ya niete pending wewe serious you ndondwa na ye ndondwa na ke yu ni waokie na pole
Ekatisyoke kwake wengi ekatisyoke kwake wengi kenda isithia nitakwata livoti yesu kwoliku ndatekote sekondi ota itano teati kwake wengi Josephine kwake Josephine atwala siendi ndo asume okunya livoti yesu wete towinde ondo lava ilie ekatisyoke kwake wengi Josephine tewendi ndumondo mailie tumine livoti atumine yo atobicha kikomba kuimbua neza ati ya neza yake reptia no makuna ni asi mu hata hivi sana na yu ila na kwa na mani na kwa na konje tu ba jamaa ho so jamaa ni no kiana ndete ngali lakini yandikiti kitu yake you serious serious akwete ngali abantu da weta weekend kayeta mabia ni nage nage atlo maganda nangu na kauna mwingi muno na wewe ya yu hivi ndea nya kwa waleta mbu chake akamukuja yu era we mukupe ya Josephine yimuketa nada we na Josephine na weka kiana ikatwana ala we na ke physically akili yo ba yabe u ya waendi yana kana sisane ya no igana yi na tunga ki ba ba jamaa huyo lela ino kina mutaje nungu ni anda kama skari na mwezi kiko na yutu ye rangi toto loka ite tu Mombasa ni na ke na tuisenje le ni kia simu na kila kendo ani na wako toto na nengi ndo sio kila moga Indienda na kwa monda vyo Sili mwendi baada msioka kana niende na ugara na mwenyo utaloma tiyo unge kwebaiti museo ni musioka serious ukumbira ka ni musioka na serious na endenda ni kana hiki ana kiki ndipo mwana kaka ngumbweno wina siana only two nake mutume osio nge asia akili tha yo kondo konge moyo imwe na siana neno aja akili ya jonge vya asili te ba kama kara wendinge ilawe zene siana ilawe se yu nembinge ilawe zena nembinge na ila ndapaleta na ngi wana mundu ayo kenga na ko na nayo ko toza ukainivesti na mundu na tina male yoka na ndo mandi utaweze magmete bana sana wena ke mutume osue osue na siana isumbinge no ne mwethe to emwe ke kwamba imwe abikie mama na kwembua kana ko ndekwe otena siana isu na mabuti make mailiara gomba watu atikavyo nengi watano tuicha mabuti make mailiara bora Magdad netwa okay thina no ndo waitha ate kulumya kiliko kwako thina no ndo wabalani kiliko tiende jo hande jo ungite yake kuma pio ona ndo mapetete ikuma bakubi ukeviona nditi ambaka hapo kwa tu okay atote the Josephine eva ile uyu Nitao ki utetea nguku